Bakunzi ba Nori Repentance no Heaven TV ndabaramukije muri kumwe na Kazara Florette. Twagiye kuri Repentance and Holiness Church for the Revival ariko harabera igikorane citiriwe ingo n'imiryango bya Afrika haguruka mu kayangane. Nizere ko muza kuryoherwa cyane turasubira nyuma y'igikorane Yesu nabaho umugisha. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. ugomba kwirukira umuryango wawe. Iyi kanzu ariyo nyamara abantu ngiye kuyambura ikimenyetso cya Kristo akubiye ubushobozi n'ububasha akabwanika umuryango yaraje kurokora no gucungura. Imana yamanukanye ikuye mu ijuru, Imana mbese yamanukanye yadusubije mu ijuru, yazanye Imana w'umuntu kugira ngo azikoreshe werekeze mu isi makumyabiri zagera mu ijuru. Izo mbaraga zihabwe wowe uyu mugoroba, wakira izo mbaraga, wakira ayo mavuta, wakira uwo gutabara, wakira ubwo bushobozi mu izina. Wahawe uburenganzira bwo kurugura. Niwashaka mu muryango wawe bari barakubwiye ngo nta muntu n'umwe azaba yakomeye, urarabwira ngo mu muryango wanje ndakinguye abagabo bakomakomeye hazaba ibikomangoma. Imana irambwiye ngo imuhanaguyemo amosozi. Hari Imana mu muryango ipfunguye mu buzima bwe no mu muryango wiwe. Umuriro w'Imana, ubwami bwa Kristo, Yesu ganje, Yesu komeye. Urakoze. Akira, touch. Mwami Yesu, iki kinyamugongo kimaze igihe kimuvura, ndatera as a prophet of the Lord.
wamdayimoni ufungura umugongo, wamdayimoni wavuye umugongo w'umugore, ndamutegetse mwami w'Imana uyu mugore yakira gutabara izina Yesu. Umeze hari ikintu kigiye kumva ngo atakaze ekilibre mu buryo bw'umwuka bisigura ngo sitani yaraboshe agiye guhagarika mu izina mufate cyane, mufate cyane in the name of Jesus. Wamudayimoni usohoka mu izina Yesu. Imana icyagere abantu batatu wuguruye wasize mu mwana w'umuhungu muto cyane hamwe ariko aradandaza ariko ageya baje baramutora bamushyira mu kanwa hama baramutora baramucana mbona ibintu byose byari mu kanwa baratwara. Imana yabwira ngo yuguru umuryango w'ubuzima bwawe Izina wamhemubi wakushuhuza wagomba kumuteza amaneno wagomba gutuma umutima wiwe ugwa ndakazi. I will commend as a prophet of the Lord to be out of the body soul this uhereye munsi
atuye ku mugisha aho uzoja hose uzaja ku mugisha wa Yosefu mwizina rya Kristo. Ariko umva mukobwa Imana icyamba ngo ukena gusaba uyu imbabazi uyu mama wawe waramubabaje cyane yarakwiteze mu kintu gikomeye arakibura. Imana icyamba ngo nta mpano yawe yakuriye bibi mubabaye Imana ari kinyereka afite umuvumo umukobwa uva kuri wowe kuko Imana igamba ngo wari idoze uridoga biteye ubwoba birashika byarashitse mugo ntangora ubu kubera ntangora kandi ubijamo watu wabuze kujya mukobwa wanje nahagiye nta mahirwe azapfagize n'uyu munsi mu rugo n'umugabo n'injuguruzugu ndende niko nabahe sheri wariga ari sheri wariga aza gusengera muraza gusengera ngaha nizuguruzu yaragukora nageze kumubona ujye mana bagarane abantu nabo Imana icyaba ngo basuzugiye umubiri baraba ngo abana bose azavya bazapfa kujya bazafavya iwabo bibi mubabarire nafuka mu matwe kwijana kuko Imana ikiyanyere kandi umuvumo uri kuri wowe wavuye mu kanwa kawe ushaka kuzomugirira nabi. Umwana wa mbere ari he n'uyu nugambira manze kumuraba waje kukanga uburiga kanga kabiri nibiheragira imigisha myinshi azozera nkaba murambe ukiganza murambike kwikiganza hakumutwe uko akana kavumire kukamara mwe murasina atemene ko nabura mwe nuko mutandika Imana kirambu bibi none je warumva si ubwa mbere umbonye ibi ndakubwiye ntabyuzi nezerwa rero ubu rero umva kamara ndabe twenga none haleluya kubera ko rero ahari ijambo ry'Imana ngo mubabarire namwe muzobabarire indwara imaranye imyaka 8 waribizi twebwe bose yabizi ntuzakongera kumva mu buzima bwawe urwara ugiye kuri ibintu byose umutwe warereka ukavuga imyoro ikintu cyagutwara ubwenge ukamenya wagiye kiragiye mu izina rya Yesu mwegere Imana ijyavuga 8 years ago imyaka 8 yaheze abarwa nta muganga n'umwe atarifuza bari baramuye arishimana yamuye hari umugabo icara kuzogeza kuroma umuvumo wahembere nawe utekereje nawe ukuye
mwaka utaraye ndakwatse ko Mariya aje n'umugabo wawe ndabona ariko asenga avuga ngo Mana uyu mwaka utarahera wa 2018 nzabe naregira nje n'umugabo wawe. Amen. Imana yanjye ngo yari gukora. Wakoze kamushiri kandi abayicuba n'izina rya Yesu. Nege wamufuwe ndakwirukanye ribe kari thanks mwege amen. Halo tulikumwe. Halo tulikumwe. Arikuhumure. Imani yangu ya kukuba masengesho nasense. Imani yangu ya imanza zose bazakora. Batazi gituriye barakutsinda. Ariko umuntu utikavugana nawe agiye kubatsinda. hanyuma niba bigeze muri kursi preme baragerageje gutanga sinzi ko ikintu bakoze ariko bari babihuje mugoma marabikurikirana byitaye gushika naho inspection mibyerwe kumanza za nyuma iza kugushika kuri terrain iwacu uwo muntu rero icyo gihe yarakwevye amaze kubona ko ari we n'akamuntu mushigikiye yaciye ati uwo muntu avuye ino Bujumbura acabijeja ubundi w'ingozi kugira bari babikirana ngo azonkicegerane ubwo rero sinzi aho bigeze ubu aho banza bigeze rugeze yuko mu kwezi kwa gatanu 2019 nyoko bazatsinda itongo. Amen. Mungu imani zake katego niyo mpamvu imana iri kwiyambura ngo bagomba kukwica kuko bavuga wewe ni wowe uri kurafasha mama wawe ni wowe umuhereza amafaranga yose byo bashobora kubabura. Niyo mpamvu bagomba kugira iki muduzi bigaza murabashe kukigaza mu rwego nka Yesu uhere umugoroba duhamagara imbaraga z'Imana duhamagara ubushobozi bwa Kristo turahagaritse imihemu mbi z'abadayimoni z'abapfumu n'abarozi zafashe uyu mwana w'umukobwa na nyina wiwe uburozi bazanye mu nzu yiwe ndabuhagaritse muno w'Imana mugende uturiye uvuka Ngozi kuri Domus wamaze ndakigana kuri Domus wamaze ndakigana mukomere Imana amashuka umwigisha nakoze Imana in the name of Jesus I
Let Jesus Christ. Wakoze. Uwo mwana w'umuhungu. Ndamuguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Mwegere. Wakoze mushimye. Kandi amukebuke mu izina rya Yesu Kristo. Wamutaimoni wizoka umuza kutenda bizina tasoma so wamutaimoni wizoka so ime kali iyi ngebe ukundi zo bakubona bizina Mwegere. Yumva hiki kutoka. Taibo ni hizo kabisa. Mwasati. Thanks. Rogando. Era. Bravo mama. Uyu n'umudayimo ni w'inzoga wabasha ubuzima bwe ngo ntaza atera imbere ibyo akoze byose bihaba mu izina. Ndakiruka n'umudayimo soka. Thanks. Urakoze ndagushimye. Kumubohoye kandi mukijije umugiriye neza mu izina rya Yesu. We
nafashe nawe gusoma bandi Imana wubahe Kristo wakorosha witware gitero ninda mbonimpa yabaye igitamba cy'abahungu banje yabaye igitamba cy'ibihanja byose abahungu bitware ariko naho bamutunyaze kurikirana baramutunyaze baramutunyaze wumvise wamwumvise urumva uyu musumari n'inyunda kudoda wamwumvise yabagwanje turwanyije we yatunyaze umuhungu wacu imbere umwe muvuga uwamuhoneye ubona yambaye gute urabona ukuri yambaye uramubona ubona yambaye nk'aya myambaro mwambara yakimenesheje amabanga uwo murayamena nawe mufise yose yakimenesheje amabanga menshi niwe yatumye umuhungu wacu y'amadukika niwe yadutumye agenda ariko n'ubu turagerageza kumurondera ubu rero mwari mutatse gukora iki twari tugarutse kugira uyu mwaka ntazobumba aliyeumba dunia na mbinguni anasema utamwacha wagomba kumugira umusatsi wagomba kumugira umusatsi ni mabata gese kugira tuzomute mu kiranga ngo twari twarabiteguye kuva na kera wabyumvise gitaruzi umwana muto mu bwandu bwa Kristo ashobora kukwana yandisa warubizi urabizi ukomoka he mushimurikire ngaha nasize umusumari nta burenganzira ufite bwo gushimurikire witwa nde witwa giteruzi wahe mukibito mukanda niwo kwa mbonima muri kumwe yego turi kumwe ahagaze he ahagaze muhira mubeti fire ahagaze muhira giteruzi nawe uri he genda ahantu bampambiriye ngira izina ryaho baguhambiriye bampambiriye ahantu munsi y'urugo iyi nkoko y'igitambo batanze inkoko zibiri zera kwari kugira ngo bakore kwari kugira dufate umugisha w'uyu muhungu hanyuma kwari kugira tuwufate kugira ntazo duterana imbere kubera ko twabonye ari we mutunzi azohaba mu muryango duca turafata ibintu byiwe byose turabimunyaga mvuriza bagicaca kunyumviriza mwene wabo n'uyu mugabo mwafashe adandaza ibintu by'isima yitwa nde yitwa Agustine adandaza mukamenya yego amaja he umutoyi wiwe yitwa Agustine Agustine Sabimana nawe uramurekura bya habikunda kandi turazi yuko abo bahungu babiri ari bo banyamugisha nanjye nakubwiye ngo nawe namaze kumubona ko muwo mwatanze babahaye yego mwari mubizi babuduhaye akiri uruyoya none murazi na ndondo mwambe ni wariwe twakubonye uraturusha imbaraga yego kuko ndazi naho muhagaze giteruzi uyu muhungu mwafashe yitwa nde umuhungu yitwa Daniel umunyamasezerano ariko ntayo azodushikana ceceka nindakubwiye ko atazashikana uwamuremye akamubumba kwari muri ko muraganira wabuze ko akurusha ubushobozi wabyemeye aranditse ubushobozi kandi amaze kubunyaga inshuro nyinshi Daniel Augustino ikicago mugomba kumuteza bamwagirize ko yibyisima tugomba kumushyira mu mpimba ndabyasi ekute imana ikirangabo hari umwe wabo wavuga atangaza ko yamuhagaze mu isi atawe imana ikirangabo nawe wana utanga nawe ariho
bagomba kumenya ibintu byose afise byinshi bagomba n'ababize ibyo biri gukora isima bayitoye cyangwa umuntu aho akorera yamanje yuko yagize kugira navuze muri aba kubisa ko Daniel ndagusohoye uve muri iri mazina umuduzi biganza mbese hamagara izina rya Augustine mu rwego rwo Augustine turaguhamagaye uze mu rushengero urohoke nawe ukire mu izina rya Yesu Daniel nakubohoje Gitero turakwirukanye turamubona n'umugabo w'intambara dutangira kugomba kumurika Daniel, reçois.
Mwami Yesu. Urabona umukobwa sasa n'ubwiza tegeka. That's how we have us. Bakunzi ba No Repentance No Heaven TV ndasubiriye kubaramutsa cyane muracyari kumwe na Kazarora Florette twari twagendeye kuri Repentance and Holiness Church for the Revive ahariko harabera igikorane citiriwe ingo n'imiryango vya Afrika haguruka mu kayangane cyari gisanzwe cyari kiko kiraremeshwa n'umusanzwe ayoboye iryo shengero ariwe Prophete Ferdinand Nkwiye turi kumwe n'undi mukozi w'Imana akaba ari umwe mu bari hano muri iki gikorane reka tubwire ukuntu yabibonye. Murakoze cyane amazina ni Nkeshimana Sylvestre nkaba nsanzwe ndumuyobozi w'ishengero bita Centre Carmel iri muri Centre Ville aho bita muri Rohero. Murakoze cyane none ga mukozi w'Imana mwotubwira ukuntu mwabonye iki gikorane cy'uyu munsi mwari musanzwe mugendera hano muri Repentance mwotubwira ikintu kidasanzwe mwabonye cyari kiri ku mukozi w'Imana mukatubwira ukuntu mwamubonye uyu munsi. Murakoze cyane hanini ikintu novuga ku muntu wese atashoboye gushika mwa kino giterane n'abahageze bashobora kuvuga ati twabonye intaye tuzovuga nari umutumire we nari nsanzwe ndahatemberera ariko rimwe nk'umutumire nyene umukozi w'Imana no kuvuga ngo ibintu byabaye uno munsi icadutangaje nk'abakozi b'Imana no kuvuga ngo twari tumenyereye abadayimoni bashobora gufata abantu babashinga ntaye nk'umuntu w'umugabo nkanje udatwenga umunyesha makuru ikintu rero tugomba kubwira nk'abandi bantu twabonye ishengero ryose rikoranye no kuvuga ngo uyu munsi imbaraga z'ubushobozi bwurutse buva mu ijuru zakoranye n'umukozi w'Imana abantu b'abagabo twabonye bafatwa n'abadayimoni bakora ku minduru twe tumenyereye ku bantu babigeme nka mwebwe munyesha makuru wihangane we ntivyo biragufata ariko uyu munsi ubushobozi twabonye bwafashe abagabo bufata n'imisore no kuvuga ngo tubonekana yuko zango zitagizwe na babantu twitongo n'abakobwa gusa bafatwa n'abadayimoni uno munsi n'abagabo nabo uno munsi babohoce ico nico mvuye hano mbonye kandi ku munsi wejo ncamboneraho no guca ntumira kuko ubu abantu bese bariko barabibona abazungu abirabure bahehe bari hano mu gisagara ca Bujumbura n'abandi bantu bashobora kubabona ino televiziyo yacu nagomba ndabasabe kugira ngo ku munsi wejo baje baraba ivyo bintu bavuge ngo ivyo byose byavuze umuvuga butumwa canke umushitsi yari yahaje ni nk'umuvugizi urabona mu gihugu hari abavugizi je ntabwo ndi umuvugizi navuze ivyo nabonye n'ishengero ryabonye dutumye n'abandi bose baze kuraba ivyo bitangaza kandi ntitugiye nkuko twaje no kuvuga ngo tujanye izindi mbaraga nivyo twiyumvamwe ibiti turiko turavuga Kristo Yesu rero ahezagira abantu bose bariko baratwumviriza. Murakoze cyane mukozi w'Imana kandi murakoze no kugira ko mubwira abatashoboye gushika nga ejo igikorane kirabandanya karibu cyane murakoze cyane mureke ngire ko mbaza n'uwo mbona yambaye badge ndibaza n'umuprotocole reka tumubaze murakomeye yego turaguma murakomeye cyane mwotubwira mwitaba bande je nitwa Madame Candide. Murakoze cyane turavye mbona umenga mwambaye baje sinzi ko musanzwe mukora imirimo y'Imana hano muri Eglise Repentance. Dusanzwe turangura imirimo ngaha muri Eglise Repentance turangura imirimo ya protocole. Okay murakoze cyane none nk'ushinzwe protocole hano muri Repentance mwotubwira uyu munsi murimo wanyu wo kuraba abantu bariko barakorerwa deliverance uba wagenze gute byo byagenze gute? Umurimo wagenze neza no kuri byari bihimbaye kandi byari biteye igomwe abantu babohotse abaje baboshwe bose bagiye babohotse kandi byagenze neza no kuri. Yego cyane murakoze cyane Madame Candide Yesu abamugisha. Amen. Usaba murakoze bakunzi mwari muri kumwe nanje Kazara Florette ndabashimiye cyane twari turi kuri Repentance and Holiness Church for the Revival ahariko harabera igikorane citiriwe ingo n'imiryango vya Afrika haguruka mu kayangane murakoze Yesu abaha umugisha.